Evde radyoya denge gele. جنابان نوچه رادیو دنگ گل روش باش ایرو یک سبات 2025 شمی لبروکسل ساعت نه آمده یانسته کدار نیجمی نوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریور راپویه چه ده بریاده؟ خاطر فزگریا زاروک خواه قصده بگرن حياة نقطة خون جاني وروحي مذهبي أم جبرنارن حياة أم كردستان فلسطين أم جبو زاروك خواتنا أم جبو قصدي هاتنا سركبتن يا كرداء سركبتن يا مير أم جبرني مصدرين حتى نقطة خون جاني مذهبي أم جبرنارن حياة ميريني چالاکین آشتیا جواکی و آزادی سبه دست پیدکن دم پارتی لسر پیامن ده هفدترین به ریور آپوره بریارا چالاکین آشتیا جواکی و آزادی دابو هات راگاندن ستارتا چالاکیان و سبه بداین لگوری برنامه دم پارتی ده دناورا 1 و 16 سباده ده لزدتری 40 ناوندان جوینن گل دار بخه لگوری برنامه نتنی لباجارین کردستانه لگلک باجارین ترکیه جی اف جوین ورن لدارخستن هفسروکین دم پارتی و DBP و تبلیوان جوینان ببن برنامه وحانه یک سبات دیلوک، کلیس، آگری، بورسا، بیلیجیک، تکیرداغ، ادیرنه و کرکلارلی دودی سبات وان جوله مرک، ایدر، ایله، مرش، ملتی، آیدن و قیسری سیسی سبات سیرت، سمسور، بتلیس، اردخان، چاناقاله، هریما یکمین استنبول، کوچه‌لی، ساکاریا، düzce، بولو، دنیزلی، مرسین و قونیا چهار سبات موش، ارزروم، مردین، انقره، اسکیشهیر، مغلا، آنتالیا، اسپارتا، بوردو و یالووا پنج سبات آمد، شرنخ، هریما دویمین استنبول شش سبات هریما سیمین استنبول درسم، خارپت و ارزنگان هفته سبات هرما بهرارش رها و چولیک هشت سبات ادنه ده سبات جی ازمیره ورن دارخستن گلستان قلچ کوچیید گرهون چارەسەریی دخوازن دشت سپاندن فاشیست بردن چالاکین پروتستکرنا دست سرکرنا شارداری سیرتی دوام دکن گرسه اکولوتا خوا گاپه هاتن گلهف هتا بر شارداری مشیان پارلمنترین دم پارتی جی دناف ده گل کس بشتر بون سروکوکیلا کوما دم پارتی گلستان قلیچ کوچ گیت ده چالاکی ده آقفی او گوت گر هون راستی نیتا باش بن هون چارەسەری و آشتیت خوازن دفج سپاندنین دش دموکراتیک و فاشیست بردن هونه وینا گل کرد ناس بکن و دست خوش وینا گل بکشینن و دمه و ریا آشتیه و به برزو جلان به زلالی دبیجه گر شرط و مرچه ببن از و پرسکریکه جپیواجو جپفچون و تندی درخینم بینم سر بنگه حقوقی دستلات لهمبری پیامین برزو جلان چه دکه زختین لسر همو جواکه زیده تردکه روشنمه وانان دکشن دگرن قتل دکن شارداری مدست سر دکن ام و ود خوینن ریزگرتنان جواکامه ایدی بسه اف زلمه مسری دا لیمه سر ندا مبدل دا لیمه سری نتواند دیروکا ما دیروکا تکوشین برخودان و سرهلدانیه اف دیروک ما خورتکه امی هر به پشروژین آزاد فبچن اندama heyeta İmralı'ya Pervin Buldan Serdana Girtiyenişin kir. Dem Parti tekildari hevditina Pervin Buldan ya begirtiyenişin yeni girtikeyin Sincan'da daxuyan yek neviskida. De daxuyanya Dem Parti'de eftiştatın gotun. Endama heyeta İmralı'ya ya Dem Parti'ye Pervin Buldan le girtigaha girtiya Sincan'ı Serdana hevseruka kecede Leyla Güven u siyasetmederin denen jinkir. ده هفدیتنه ده بولدان لسر سردانا داوی یالی ایمرالیه و برز عبدالله öcalan را حتا کرن آگاهی دا.
Dehevdîtina de pêvajo hatin nirxandin û pêşniyarên siyasetmedarên jinên girtî hatin wergirtin. Leyla Güven anî ziman ku hemû siyasetmedarên jin ên li Sincanê girtîne li pişt perspektîfa çareseriyê ya Birêz Öcalan e û wê xwedî li îradeya çareseriyê derkevin. Güven her wiha silavên siyasetmedarên jin ragihand. Li sêrtê meş em ê bi berxwedanê bi ser bikevin. Li dijî desteserkirina şaredariya sêrtê çalakiya li bajêr dewam dike. Girseya gel li taxa gapê li hev kom bû li vê derê govend gerand û pişre ji bo tevlî çalakiya nobetê ya li ber avahiya şaredariyê bibe meşiya. Di meşê de pankarta binivîsa Qeyyum Darbeye li dijî vînagele hate hildan û duruşme hatin berskirin. Bi hezaran kes beşdarî meşê bûn û dikandaran jî bi çepik, telîlî, nîşaneyên serketinê û duruşmeyan piştgirî da çalakiyê. Girseya gel pişre tevlî nobeta li ber avahiya şaredariyê bû. Devleta Tirk êrişî gundên Bakur û Rojhilatê Sûriyê kir. Devleta Tirka dagirker û çeteyên wê bi top, obûs û çekên giran gundên kantona Cizîr û Firatê bombebaran kirin. Dîse bendava Tişrînê jî tevahiya rojê dibin êrişan dema. Her wiha gundên Terwîziyê yê başûrê bajarokê Silûkê, gundê İbrahîm Kurdoyê Rojavayê Girêsipî, gundê Cadê yê Kobanê û gundê El Sefawiyê yê li Rojhilatê Eynîsa jî bi çekên giran û topan hatin bombebaran kirin. Şêst û pênc rewşenbîrên Sûriyeyî banga pergala nenavendî kirin. Şêst û pênc rewşenbîrên Sûriyeyî ji bo damezrandina Sûriyeya nû kampanyaya îmzayan dan dest pê kirin. Li gorî nûçeya AFP di metnê de tê xwestin ku di çarçoveya pergala nenavendî de pirsgirêka Kurd bê çareser kirin. İmzekaran destpêkê ji bo azadiya îfade, civîn û baweriyê, ji bo jinû ve avakirina azadiya cemaweriyê ya bingehîn, mafê avakirina sendîka û partiyên serbixwe daxwazên xwe rêz kirin. Di daxwaznameyan de hate ragandin ku divê sîstemeke siyasî bê avakirin ku li Sûriyê di oxira wê de rabû serpiyan û bi 100,000 mirovî jiyana xwe ji destan. Ji bo dema derbasbûnê jî banga qebûlkirina destûra bingehîn anû hate kirin. Her û hatê xwestin ku hilbijartina Meclîsa Damezrîner a li gorî kanûna hilbijartinê ya wekhev bê pejirandin. Nivîskar Farûk Merdan Bey, Samar Yazbek, Mustafa Halife û Yasîn El Hac Salîh, fîlmçêker Hala Abdullah û Waad El Katib jî ji îmzekarên kampanyayê ne. Kampanya dewam dike. Karwanên nû ku ji kantona Cizîrê birêket ciyê xwe di nobeta ku 23 rojin li bendava Tişrînê dewam dike de girtin. Bi sedan kes ji bajarên Qamişlo, Girkêlegê, Tirbesiyê, Çilaxa, Dêrikê, Tilhamis û Amûdê ji bo parastina bendava Tişrînê ku ji ber êrişên dagirkeriyê yên dewleta Tirk dibin tewlûkê de ye birêketin. Dema girse gihîşte ciyê nobetê dagirkeran derdora bendava Tişrînê bi çekên giran bombebaran kirin. Karwanê ku gihîşt bendava Tişrînê ji aliyê nobadarên berxwedanê ve bi duruşme çepik û telîliyan hatin pêşwazî kirin. چه بریاده؟ خاطر پشگیریا زاروک خواه قصده بگرن حیا نقطه خون جانی و روحی مذهبی ام جبرنارن حیا ام کردستان فلسطینن ام جبو زاروک خواتنا ام جبو قصده هاتنا دنیا کرده سرکتنیا ما ام جبرنی مصدرن حتى نقطه خون جانی مذهبی ام جبرنارن ترى حیا مرنی
اب آبا مية اب عرضها مية وما بسركبن هم بسركبن والله هم هاتني شبه خاطري صدات تشريني والحمد لله ملتي ما فرين وقش اعزاتني ان شاء الله وان شاء الله ما تسركبين وما جابي اردوغان برجيني وما جابي برجيني ميت النبك وعم فرتين وسركبتين سركبتين سركبتين سركبتيش ما قشار سركبتيش ما قشار بيجي برخدانا جزيرة بيجي برخدانا قصدي بيجي برخدانا يقضي بويجي تاكل سينما برخدانا جبر سترانên Kurdî gotiye hat girtin. Hunermendê Kurd Mazlum Akpolat ji bo strana xwe ya binavê xewna 100 salî klîp çêkir. Piştî ku klîp hat weşandin, serdozgeriya Komara Tirkiya Stenbolê derbarê Akpolatê doz vekir. Di danişîna dozê de Akpolat bi îdaya propaganda rêxistinê 22 meh û 15 rojan cezayê girtîgehê lê hat birîn. Akpolat li navçeya Beyoğlu'ya İstanbul'e hat evincavkirin û evşandin girtîgeha metrîsê. Têpayîn ku Akpolat destîsiyê Sibatê de bişînin girtîgeha Silîvrî ya Marmarayê. Destpêkê cezayê girtîgehê pişra biryara berdanê. Dadgeha Tirk bi îdaya alîkarî daye rêxistinê salek û 13 meh cezayê girtîgehê li parêzer Dîlek Emekçî birî. Di rûniştina dozê de dadgeh parvekirinên medya dijîtal weke delîl nîşanda û xwest ku emekçî were cezakirin. Parêzerê Dîlek Emekçî Murat Sadık jî diyar kir ev îddia ji bingeha huquqî dûrin û xwest ku emekçî were berdan. Dîlek Emekçî di dema parastina xwe de wiha got 4 salin ez di dijî van kompansan tenê kirin van kompansê ku têne kirin tekoşînê dikim. Ez naxwazim dayika min hîn zêdetir xemgîn bibe, ez daxwaza taliyeya xwe dikim. Şandaya dadgehê dema cezayê eşkere kir, biryar da ku dawî lê girtîbûna Dîlek Emekçî were. Li Iraqê otobûsa ku heciyan dibir qeza kir. Li başûrê Iraqê di encama qezaya trafikê ku pêk hatî de 7 heciyên şî jiyana xwe ji destan. Qeza di saetên sibehê de li ser riya ku bajarê Dîvaniyê Necefê re girê dide çêbû. Li gorî rayadarên herêmî otobûsa ku di nav de jin û zarok jî hene bi taksiyekê re li hev qelebiye. Serokê Saziya Tenduristiyê ya Dîvaniya Amer El Kinanî anî ziman ku 7 kesan jiyana xwe ji dest daye û 42 kes jî birîndar bûne. Gudarên hêjan û çeyê me bi dawî bûn, dem baş.